Hai menaza hegi ma I awang riame zai hai menaza klumdlei. Na micro ke zikreuziket kamai hegi gedere insa. Paulia gai radlei. North East State Nagaland ge Eastern Nagaland People Organization ENPO mne Eastern Nagaland mne pnui hange statehood ki chambate puigera hange Nagaland gu government na Indiaram gu center mze special economic package recommend to le minister kiji keni ne kachudlei. The Eastern Nagaland People Organization ENPO mne close statehood Eastern Nagaland hange ke chambza political in nature magza chuna state gu government ne chidlei economics in nature le ze kachudlei za chige di chun to chubzak chambe infrastructure education jana helrame lunai de leise kachu de leise state rogdu Eastern Nagaland jana lakselang begeng ke de leise minister keni na kachu le chipo jigna aipo lamgena Nagaland go government spokesperson na saja Eastern Nagaland ma hangya aibra mate puigai dina pnui hangya ma dukhak lebe nga go leise kachu de leise chipo jigna state go government Eastern Nagaland People Organization ENPO mane pnui hangya statehood Eastern Nagaland ke chamblam ge je te puigai ra hangge je ning tingge ra hangge nangule iza kachule za Eastern Nagaland ge districts rugla muile za chige mon tyonsang kipre longleng noglak jana samator jana Eastern Nagaland districts rugbam bigi je hazat judu snala mui za chige chang kyumnugan konyak pom sangtham tikir jana yimkyung hazat mela muile za Eastern Nagaland People Organization ENPO mane Eastern Nagaland ge districts rug ba mahangge state pung chamchai je pung rahang state jana Indiaram go central government me dage keza demand te beza Eastern Nagaland ge district surukba mahangge dichu kanto chu betar me ngaukan cham jigena lei chipo jigena Indiaram go central government jana state go government je ENPO mna Eastern Nagaland na Nagaland ge state pung chamjai je pung rahangge keza demand te lei Zane North East State Manipur ge hazat kana ka ge kaklebe kakbok be pet blam ge na pnui ki rutoni me zane pnui ki teun siani me hangge heki peting bata hangge teun sapkara permanent housing scheme je Manipur go chief minister N Biren Singh na tati be ba mai ge let pet kaidele zachpau mai ge chief minister N Biren Singh na pnui ki peting bata teun sapkara hangge I permanent housing scheme lam ge na Imphal East Kakching jana Bisnupur district ge pnui ki teun siani me pe bui je klanglu ma hanga kacharangkang pnui ki beting bata teun sapkai rahangge pe pet kai le je du ka chedle zai chige ki teun sapdai rahangge kacharangkang pe bege du beza te je pe dele ki ibe sia bege na pilu je paka ki teun siani je teun sapdai rahangge kacharangkang lakre semi paka ki ge laksna jana kacha ki ge lakmingeu le je ka chedle zai state ge hazat kana ka ge kaklebe ka go bok be pet blam ge na pnui ki teun siani jana hemi ne ruto ni je teun sapdai rahangge kalanglu me beneficiary ko mina changmadai je haide set pere lalei je ka chedle je chuna ka charangkang pe ni je pnui ki teun sapte tima pakna be installment lu rahangge pnui ki heki te bugo photo banglu deputy commissioner daga pe changai je ke dai dui de le je ka chule Zane Pakistan ke dege chuna tinge klaksia di betakze Express Tribune menete tibe somai ge saze chuna tinge Pakistan ke dege passport nyak pe rahangge du lamination paper nga de le je ka chudle pose jigine Pakistan ke dege lungmra me lab bam ka chamcham te beitu te rahangge passport nyak pe rahang lamination paper nga di jigine klayu ka sangja la de le je sali Zane Pakistan ke dege hakate zobe pe tingmui ketgen haka saw office ka chebe zolu ze millionaires changdi dele ze ka chule za tingmui ketgen Pakistan ke dege hakate zobe pe millionaires changdi be pe ze haji balok zane haji balok na saw office ka chaka ze million raks na hangge zodle je ka chule za chige pam te me pakang te je patai ge hakate me mina hangsna mes do ai million raks na hakab go saw office ka chaka zob gena ngau begena kanji dele je du ka chedle za saw office ka chaka je pi yak ngai ma na dai pa kule je ka chule za Indiaram gudu mati magza wangdar betting kum chang na jang kai jesro kum de jana pere na gari tat kan ruiba electric air taxi za wangu de le je ka chedle pose jigena Indigo parent company Interglobe Enterprise mena US based
Archer Aviation meze rum lu za tate zela le zaka chedle India ram ge ipo electric air taxi pe pere ge na gari tet kan ruibe wang dar beting kum chana jang khaja sro kum gen zana wang rablam ge na ipo electric air taxi za minute rex kui gari ge dei khanga tet bena tet rabze minute sna ge na tet duibe le zaka chele za ipo air taxi ge za ka krai be pe zana pachai ge minna hangman dai ma chodui le zaka chele minute rex rok zana rex kui kilometer hakke za rex rok ziket tet rabze minute sna ge na tet dui ko le zaka chele The Indian Bollywood actor Mr. Salman Khan go film pedai rabe Tiger 3 release te magbu soge ticket lun torahang advance ticket booking let kai be begin chuna charangkang wangchang dip za krol kreuze kana za lak hadai jak chum wangchang dele iza kha chedele zai chuna India ram jana gdere bam chamcham ge Salman Khan go film kha chibe Tiger 3 pi rahange ticket booking ten tun me mina lak madai za changrak suruk za kana za hai chum za hang kai za sna mane booking ten to dele iza kha chedele za ai Salman Khan go film chuna ka chibe release te darabe Tiger 3 za wang dar ba crew ke hazi kreuze kana tak mai designer release te gule iza kha chedele The ICC board mena International Cricket Council ICC gena Sri Lanka cricket membership meza zanai kru ke hzi kru Rimai Higiga Lupen Lays Katudle, the close as the Sri Lanka Cricket Membership, International Cricket Council ICC Gine, Lupet Rabza Wang Changule, the ICC Board Menesale. The Sri Lanka Cricket Membership Meza I International Cricket Council ICC Gine, ICC Board Mene Lupebza, ICC Ge Sri Lanka Government Me, Good Babe Zigana Zanakazo Babe Zigana Lays Katudle. Suppose Zigana Ipolam Gene, ICC Board Menesaza, ICC Ga country taken sub me, Government Ma, Good Zakaza umarale zarang chichakai dele zakachedele za Israel kdege tetibah baike hzis namaye Hamas pai mena rete ze ngi gudbige mina changke ze hai medai chai dib ze changke ze hai na kedele Foreign Ministry spokesperson Lior highlight sa ze Israel kdege zemena chai briak ze pane lian chigai male ze ka chedele za ipo lamge Hebrew media menadu sa ze Israel kdege Hamas pai me chai mes du Israel me hange se impa mogai ni le ze ka chedele pose zigne Israel kdege mina changke ze hai medai mag ze mina changke ze hai nam le ze ka chedle Hamas pai mena Israel kdege reite ze ngi gud begine Israel me chai di beryak ze Zana India ramge Diwali ka ngi bitinge bom pogra hange lunmak beste drameze Punjab Uttar Pradesh Telangana Maharashtra Tamil Nadu zana West Bengal zana Bombay High Court turam bikine Diwali ka ngi bitinge bom pogra hange pihi pe gai bezating mui nchat set gina ting mui nchat kreriarun le zaka chedele zana India ram Delhi gu government na bom telepe hange dulun malai zaka chedele zana bom zomra mesdu priyatu ze riasyak ze zura hange pe zaka chedele ai gena na mai kru ke zikre ket kam mai higi ge de rein sa po za loi gai dele bigai za kingani mele ne ze to dele